U nastavku donosimo sve novitete kada je u pitanju kompanija MTEL. Sa nama je Ana Martinović, PR menadžerka MTEL-a. Prije svega želim dobro jutro. Dobro jutro, draga Marija. Pa evo, bliže se novogodišnji i božićni praznici. U skladu sa tim duhom MTEL je pripremio i neke posebne povoljnosti kada su u pitanju prepaid korisnici, je li tako? Kada su u pitanju naši box korisnici, satelitske televizije korisnici, postpaid korisnici, a naravno i kad su u pitanju gledaoci televizije Vijesti koji će jutros dva najbrža dobiti poklon od kompanije MTEL. Što se tiče naših box i satelitskih korisnika, mi smo još 15. novembra otključali sve televizijske kanale, dakle sve iz dodatnih paketa. Iako naši korisnici u paketima imaju 250 programa, ali uvijek je dobrodošlo kada ovako ovim novogodišnjim i božićnim praznicima otključamo sve. Možda neko i odluči da neki dodatni paket i uzme kasnije, ali će biti otključani sve do 31. januara 2022. godine. A onda smo produžili one akcije popusta i za box paketa 6 mjeseci 50% i za satelitsku televiziju 1 euro prvih 6 mjeseci, pa onda ko je korisnik box ili postpaid paketa, on za tu lojalnost od nas dobija popust 30% na pretplatu svih 24 mjeseca kad potpiše ugovor. Potom za box paketa ko odluči za onaj najveći box 4 koji je objedini na jednom računu i mobilnu i kablovsku i fiksnu i telefoniju i internet, onda on dobija kod nas i poklon, a to je Realme 7 i telefon. Tako da mislim poklona i popusta ne fali prosto da se... U skladu sa ovim trenutkom i zapravo dob godine. Kada su u pitanju postpaid korisnici, jesmo li kazali za njih koje su to... Za postpaid korisnike uvijek imamo u decembru akcije. Tako smo i ove godine odlučili da telefone iz Samsung A serije spustimo 30%, pa ih onda damo još na 24 mjeseca. Tako recimo Samsung A125 košta samo 1 euro mjesečno uz Urban Neo paketa. Onda koji god Urban Neo paket korisnik odluči, koji god telefon kupi, imaće 10 puta više interneta tokom svih 24 mjeseca trajanja ugovora. Tako da mislim da je dobar poklon za dobrodošlost. A svakako mislili ste i na najmlađe, a njih ćete obradovati Sony PlayStation ponudom. O čemu se tu radi? Šta se iza toga krije? Tako je. Kao majka troje djece znam da Sony PlayStation je uvijek obožavana igračka, nekad možda malo i problem u učenju, ali dobro. Mi smo i ovoga puta dobavili dovoljno Sony PlayStation uređaja za sve mališane i dali ponudu koja sigurno ne postoji u Crnoj Gori, a to je na čak 4 godine. Uz box pakete mogu da kupe naši korisnici sa ratom od samo 8 eura ili ako odluče na 2 godine, rata je 16 eura, a onda pokloni kompanija MTEL, obzirom da je decembar mjesec darivanja, mi poklonimo i 2 igrice, neke baš popularne, tako da mislim da će uživati mališani. Sigurno dobar je poklon sad za novogodišnje praznike. Tako je. A ide i raspust. Tako je, za sve koji završe uspješno školu. Eto i za kraj, kad već pominjete poklon, i ovog jutra ćemo darovati i naše gledaoce. Potrebno je da se jave na naš broj telefona 404 636. I pokloni će ih čekati kod vas. To je onako jedan atraktivan i lijep promo materijal kompanije MTEL. Hvala vam, Ana, najljepše što ste bili naša gošća i eto, predstavili smo sve što MTEL u ovom trenutku nosi. Tako je. Hvala vam.